Kahit ko lang ko maamuan dyan, napasama ka ni Manong ko, sir, ta. Jackman makuan no, nagsarili man, sir, DJ Bagbag, tinakapasama ka na, sir. Nagsarili lang ko na, DJ Bagbag, sir. Kaano dito, sir? It is, sir, 1 ti August, sir, ti Rabi, ti agset nga ti Sabado, sir. So, ano ti sinagaban na nga sugat, sir? Nagitiro-pro na, sir, saka ima, sir, iti, ananapay, sir, iti, abagat na, sir. Kita, sir, hindi ka di napasamak iti insidente. Ibagada ka di nga na bartak isuna or nakainom iti arak? Medyo nakainom ba, sir, tayo bagamad, DJ, kinaubran na nga, hanga naginom, sir, DJ, madla uncle ko nagpuna, sir. Dati ka di, sir, iti kauna nagundaway nga na aksidente iti kabsat mo. When, sir? Ano't magubraan dito kabsat mo, sir? Contraction, sir. Ay, construction worker. So, When, kasanumot iti kasasaad na, sir, iti dito gundawa dito ayan yo. Di mo naka-ICU? Naka-ICU, idi, na-transfer lang, idi, Rabi, sir, bandang alas 6:30, sir. Okay. So, adang ti nang tulong kada kayon, sir, para iti bills na? Agilaklakad, kampe lang, iti bills na, sir, iti medical certificate yun ta, sir, iti malasakit, sir. Okay. So, ano ti ko na ti PNP kanya yun, sir, kadetoy, nag-follow up ka kadi? Jackman, ampe, sir, ni mother ko, iti na panidi na minsan nga kalman, sir, iti na pandaing clean, jay, motor na, sir, anda mo pala nga basta-basta nga ito, sir, awa mo pa, DJ, nang rescue kanya na, idi, sir, ada kanumbat, iti Marcos, sir. Iji nakapasamakan ti insidente, sir, ada kan CCTV? Ada, EJ, gasolinaan, sir, ngamhang kanumbat na abot, EJ, nakapasama ka na, sir. Ada ka di, sir, iti pamatim nga nakidinong parisuna? Uno na hit and run? Kas lang ada, mamatik, sir, ta kasi no kumalang nagsarili, sir, katawang kumadamis na nga naping at na ICU metsuna, sir, nga natubon, tingiwat na, sir. Kat baka na pataray ka nga tangamin, idi, sir. So nga ka sa damage na. Siguro, sir, baka siguro, sir. Anong artikali kagom tayo, sir, nga ipadanon idi publiko? DJ lang, sir. Kahit ko lang po maamuan kumanos ada batog ti CCTV, J, balay ka no batog na, sir, no adaman, sir, no awan kat, okay lang kumalatan, sir.